Hello, Merry Christmas. Christmas si bai vek ku Mesalot Skincare channel here to song ten sa vai si bai vek ole e Christmas live elin kare rewa tin he ka ni lai video thar ka post to lowa in ngai om khop maya subscriber tele milo here to te tun chu ma hianin sang ni som ni pan hi chunga acha ka ti ho mo moisturizer te serum te face wash te sunscreen te best of 2020 ka ton thang do na atop thei le sak don ne ole zanin hi avot khop maya coffee te ka in chopa he zanin ka shut zan hi votlu to ka te sura chunla ma tlaila ma po sura a votlu to ka chu wang chun in lung kha nga ya kai ma poi ka ti de chopa ka na enge e ka tong te po hi ngai thla ka nom lo de mai theya chu kan soi ma sa chuan kan soi te le du chu ka enge video ka don upload lo chan kha ka zin wang ania sai pol thila shilonga kan zina hi Starbucks ami ka mullo me an cup reusable dispo cup a chakho me Starbucks en sem cha thei to reusable ni box dispo cup ni box bon top kaleya ojon he zain coffee nan ka mang don ani tha to gen ka ron in zeu mai theya imi ta lo khamem lo wang chu chuanin kan topic kan lut ngal mai anga best of 2020 ka ron kan ti de hloya chan enge e products ka man to howa tun kum chunga ka products man na te nyang chu enge ni kuma ka man to te tun kuma man te po kan ya kha chu ka ti tel don lo athar ka man lak howa chau ka ron thlang don ni chu mi lo shiat pui don nia ama sain enge chu mi chu ka manga min recommend sia acha atise min recommend sia ma se best of 2022 adon tilang mi alo te po mi lo ti thaya kha wang khan chu ka ron soi fi ama sa karon talan turit tun kuma kaman ho chau karon thlang don ani face washing bul kan chan ma sabelanga products best of hianin products category tina hianin timayang products pathum chau karon thlang chhuaka acha ka ti tak kho mo ke mana cha ka ti tak pathum karon thur chhuaka ma se bopel ze ute po homei theya chu kan en chho se lang kan che chho se lang le tuna chuan face wash kan lut khalanga face wash chuan ma sabela zon arginine niacinamide 2% niacinamide and 1% vitamin C face wash kha ka du maya abur kan tike lo maya ka man zo main se ka mangnon le thawa ka chanon le thawa acha ka ti maya manan wama foaming face wash nia tian kan met chuaka a form ang khana don he a phuan ang in ni chumo foaming face wash ni chon phuan ang khana don chuak ngal ta chon kan maya kan noya kan tian kan massage kan noya kan phi maya kha effective a chaga te effective ka ti boka chu face wash chuan lo ni ta se anoya links ka ne ya a cha tlom na nen a cha tlom na links le enge a code ka ron da se lang ka ron soi shim mi chuanin video enge ka manglai te a products han tilan tur hian video hi ka siam man thlot lawa tun chuma po hianin enge tun kuma nil top ai mo kum to pa in thla lawa video siam lawa in thla na video siam lawa hanom top chu karilu enge anuam theilawa mo ka ngai ngam theilawa chu wang chon in thla na tun kum thla ni pa forming ka ron thlanga ni chu video dang henge a texture te han tilang tur te han kat hun ka nei tholo chu khoi mi lo sha thiamula ma se acha ka ron acha te ka ron thur chua hi chu acha ni top mai ni chuanin adotlia chuanin panhina chuanin Murad branding face wash Vitsi branding face wash hey cha ka tilu tuka a full size mana to de le ka sang man fe ne 50 ml ka manga 50 ml po man chung dai de mai ne za quality tlem anin ka sian nai ka leya ka man chung khan effective ka ti 50 ml cho ne ma se man chung re lo ma se effective ka ti a cha ka ti best of 2020 ka ton tel face wash ka ton tel ani chuan a pathum na chuan refresh skin science hawina and forming face wash an siami hey poi cha ka til tuka abura hianin enge silicone scrub mai massage mo silicone brush silicone scrub te kanti silicone brush kharon chom ngala ma se kha chu man lo pon apoi lawa kuta alak chhovek thei thawa man pon apoi lo ma se dim taka mai noi to ni thunga a face wash ka cha ka ti ni a silicone brush ka chu ka fak chong lawa achang kai bere achul bere ka ti lawa chan chu noi na lu duk te hlawm ve ma se a face wash kha mo
a product sa cha ka ti to pa amai dan hey teenage tan pon a safe ka ti to kha I teenage skin care apo ka ron recommend to khamo a cha ka ti me kha in man thei chuan hemi te pathum hi khoi mo bel hin lo man thei chuan a cha ka ti a chain ti ve ka ring boka chuan I anmai hlom boka mo hey dry skin tan pon man ngam ve kan ni chu I winter lai pon man ngam ve kan ni boka ni chu kan ron sei te zoi boka ni chuan ina dot le kan lu chho do na nga kan ti deuh sung mai nga a dot lia chuanin toner kan soi ve thungang ma sabera chuan tun kuma ka man na sat le I katilan na sat Instagram a page chuan careers vela page chuan mun na sat karenga Ardredim green tea and cucumber toner kha mo toner face mist enge spray chi kha hei ka du thlota bur ang sa tun kuma ka man zo ka shelo ka man tam bel polani ka ting toner a chuan mo I tun kum so lo a po toner shim ka le non zin polani clears unscented ti lawa chuan ka le na sat bel le ka man zin polani a safe boka alcohol om lawa essential oils om lawa fragrance om lawa boka kha ka du na mani amail da safe ni tin chun za na man ngam kha ni mo ni sa do bol pui ngam kha ni ni sa do bol pui ngam hi ka ngai pui mo china chun lama ngat pe chon chuang chon kha cha ka ti maya chuan adang ka don se face wash ka don se ho apo khanin an safe via wo khang ho kha nom lo ve kani face wash apo khan chuan apani na chuan the ordinary glycolic acid toner he chu exfoliating toner ani thonga I mai ti lang nunga exfoliate ba ka enge I mai texture tinal ka ti chuan I mai ka mai na ngei to pa he toner hi mo chuan I mase zana chau ka manga exfoliate nan ka manga zana chau ka khata voi thum te ka manga chu tiang chuan ka manga chuan in enge I mai duk nei chi tan pun na cha kan ti to khata ro he chu in chiat ka ring chuan a pathum na chuan in one thing how to tunia chordata extract H chordata ten tia lam toinan hi a cha ka ti maya I ani na ta ka chuan ton enge I ton rang chi in an siam lawa ton rang chi nan ron release lawa enge kha toner ni lo essence mo essence ang kha anron siam ania ma se alai lu tuka toner ne na danglam na umin ka shelo toner aya ka mang china toner rangin ka mang china ni zo kana I a cha ka tia branding a cha ka ti re lu tuka ka re nain ka man zo don lama khan effective ka tia I chu a cha ka tia branding lama khan chon a mile de boka sensitive tan pom man ngamania chuan enge a chat le na chu kan ti tiang I green tea te na a mix enge a combination hi a cha boka ni mo H chordata hi chu ka du na mani an safe an mild bok a dot le chuanin serama kan lut ve thunga he chu in hria chak karinga seram hi du deu kan ya he chu rules ka don bo pel don pathum chin ka don thlanga ma serama chon pali angai tlat mai pali kan ti ngai mi lo she thiam sham teu du hi tam si amo chati hi tam ve ama sabera chuanin the formula RX with C plus arbutin hi ania tan with C a derivatives an manga 10% an manga chuan alpha arbutin 2% on bokani he chu appear form ani thunga mai duk nei tan te khana che maya ma se rai tan man ngam lo thunga effective ka tia mai ti lang na lu tu ka hian mai ti lang glow ka ti ke ma chon ton he vitamin C chu ka ngei phal lo shim shima ka mang renga vitamin C chu wang chon ka man reng singa tha ka ti pol ania chuanin a dot lia chuanin anhoya acha thena links ka lo da se lang o ka nei ho chu chuanin ka nei lo chu ka lo soi ze langa a leina tur chuan a dot lia chuanin biplain cicatrol ampoule hi Sika kan disu Centella Family Home Medical Society Centella te Asiatica enge chang khami Centella Family Home achanga an siam khania amai du kai hi chuan enge claim exfoliate ve turin LHA mo LHA kha telani LHA chu exfoliator mild ber kan ti to kha to exfoliator chung chang ka soina khai len lo chon chung han link ka lo lang chuanin LHA chu amai le memaya chuna pom man ngam ka tia he se saram himo LHA om ma se atam lo boka a che memaya mai akam atikaminga asudinga mai enge mai sanei chi te mai tai chi te le enge repairing du chi tan te khanin amana chani khatiang tan khana chaga tia chuan a safe bok a safe ka tiom je chu fragrance alcohol essential oil som lo kha khatiang kha chuanin a dot lia chuanin Bellflower VC 20% ani hi IG la ma chuan ka review choi to adang po ho adang ho poi ka review nol to Bellflower VC hi chu me online shopping a changina le theya a cha tlom thena ka nei lo thunga
hei tlemin amom hleka chetein masen na sa ni lawa oily skin dan chon amom chet me the winter la chon man chi viau thunganga I with 20% try ngam to tan chon na tha ka ti viawa effective ka ti bok chona dodlia chonin Centella family lampang bok skin 1004 na Centella ampola siam hi hei tha ka ti lut tuka bokana amal de me hei po hi I manan bok sia I awata di lut tuka I mum ei lo bok ta ni manan nuam lu to ka hi tha ka ti boka chu tun kuma seram ka try ho ka du ho pali ka ron sei chot me ni chu chuan adot le kan kal le nga lang hun kan man rei lo zo nan kan ti de ka ron ti de sung sung ka ron sei de sung sung ka ron sei toi chu a tha top thung ani ve top mai na chuanin best and worst skincare brands kha kalat ron ti dona a savior chon ka ron zo mang a savior ro chuan nin a sei don viau ro chuan ka zom lawang tiang vel chuni chuanin a dodlia chuan moisturizer a lut ve thungang moisturizer a hianin masabela chuan Cosrx nail cream kha mo advanced nail cream kha kha tha ka ti em maya chuanin a dodlia chuanin Biplain ho brand si tha ka ti ro lut to ka an mild chian safe box ya hyaluronic acid moisturizer cream kha mo moist cream ani zo kang chu moisturizer cream Biplain hyaluronic acid moisturizer zo kani hete hi a chare lu tuka a hydrating sia a he ange amom hlup lawa atui ril re lu tuka mate han mix well hian mo han khoi well hian in chuwang chuan alai ta tha ka ti viau he hi chuan adot le chuan in Indian brand semi conscious chemist hydro plus multi hyaluronic acid moisturizer hi tha ka ti lu tuk hi tha ka ti top no panai pun thasika ka man sakani chu an mai cha tur te rolu tuk tur te kha aveng chatopa a save boka hei chaga ti topa chuanin I hydrating chaboka mai rolu tuk tur kha veng he topani chu mom si lo khan chu ka duna mani bokani adot le chuanin conscious chemistry tho an pigment corrector cream hei chaga ti lu tuka active ingredients omnola niacinamide azelaic kojic acid tiang rang te khamo chuan adang pola ka se chuak zo to lawa a thaga ti maya mai duk tan te mai bol na nu duk nei tan te mo khatiang si tang khana thaga tiang tan siam khania chunya jana mangama niya ma se ke chon jana kamanga he thaga ti maya chuanin pali ka soita ma se rose kan bo che za de ul ka nga moisturizer ta chuanin pakhat soiter sham ka du se panga na tu ni chu pathum tura panga ka ron ti ta loi mai a panga na chuanin La Roche Posay Cica Plus Bomb B5 hinia hei chagati maya skin.economy na miron gift ania ending min pek phal zok kati hela ka ngai to na chuan a chagati lu tuka chan chu ama hi balm type ania hei thik a texture chu thik lu tuk te mela hei khal gel thik kha hei heavy do ani chumo a rich ve to pani chu texture chu ma se amum lawa timayang hei zaina po kam manga chu ti min zandanga chung ka glow lo me the ni chan chu mai timom lo ka tia ke ma chuan in ma se hydrating chalu tuka repairing a chabok sia soido lawang IG ka la reveal IG ka la review do la chuwang chuan IG khan Mesador skincare te kha lo follow la ka ron review thoyang mo adot le chuan sunscreen a kan du tanga pui mo mai sunscreen a chuan ma sabera chuan in Argridin mineral sunscreen ultra matte mineral sunscreen ka mo kha ka du SPF 50 zo kha kha chaga ti ya chan chu enge for all skin types ania chuan a safe boka manan nuam boka chu chaga ti na le ka du na ani mo chuanin a huldo pheka mai mom tan phe chuan manan nuam lu tuka chuan ador le chuanin Long from the Hills miso brand kha kha chaga ti chan chu enge ete ka suyang a moisturizing tela winter lai pon man ngam he engtik lai pon man the khania kholum lai chon moisturizer mai mom tan chon moisturizer skip ve thenga moisturizer tel win man thea chon winter la chon enge mana nuam box ya mo no pangthleng ka man tira ke ma point nuam ka tia cha ka tia chuanin no pang punan enge an manga mani chu aman the ni chu chuan ador le chuanin conscious chemist sun drink sunscreen hei cha ka ti maya kan sinna soile lo kan sinna han ti le lo kila in la sin vel top chuanin shilonga hanin ka keng ta ni chu khovo lut tuk noya mo khoro khovo tro lut tuk noya khanin ka kenga hei boina min khan lawa chuna ka man te khanin enge hei du khoplo nang te kha kan lawa achan so moisturizing te la mom hlup si lawin mo a tha ka ti maya loma hianin a light Long from the Hills mo miso brand hemi sunscreen a hian a light chat ka tia an texture chu in angre ri ai nangre
lu tuka ai nang che pa ma se alai jok ka ti chuan I manan nuam top bok chu tha ka ti na chuan an save heng ho pathum hi ka ron thlan chho pathum hi chu an save an save ka ti to chuan essential oils alcohol le fragrance free khan dia kha an save ania chu wang chuan ka du na ani ole tun chu ma chuan kha ti chu ka best of 2022 kan thlan chho thei te nia a trying ti chi te lo ve me thein man ngai lo te po me the tin cha lo in lo ti te po om me thei boka I vunei nang lawa chati nang lo kan ti to kha chu wang chuan in man te in nge sa te kha chu in nge reng dona chu wang chuan in lo thla kha rangai lo wa ma se best of 2022 ka ron thlan chho te chu an save ve vio ka te ke ma chu ka confuse ve vio wa ke ma zona chuan ka confuse ve vio ngamani chuan in anway hian affiliate links le codes te kha khang ho zong le tlom the na kha ka ne ho chun ka ne ho wa ka ron da dona description box kha lo enula ti chuan in Christmas te kan mang zo ta boka kumthar hlim le dam taka in man chho thenan du sang sang ber ka hlana chu ka video te min lo like ka min lo share saka ka channel te min lo subscribe zel tun ka som chewa video le pe ka kai mule chho don nia